I used to commute a lot, especially na matatu na baadhi. Ado matiare umagari muno. Yes. No etaro githie gwitu kuma are wa duhuri. Oke wekinya Karogia ri. Ngai ni ukoro igite na gakuwa andu maita maingi muno andu ni magire mihango. Yes. Tene ri ngari aiga mundu kia mara. Ocio ngeiga Karogia. I don't move around as much. And people used to walk a lot. Yes. And I know I don't know Makoro Moka Nairobi. The Makwa Magao kwa Aduri. And they used to live very simple lives here. We were shouting more kwa nyumba za tobacco. Yes. Na Marigo, Hamza, Makada Jogorodi. Yes. No wakinya arimwe. When you're in your teenage years, wajeru kuhana ta urono tawe na kihariro. Yes. Ni wa interest wa handu ha kinyaga. Wako atata wanyu asetira itire. Meno hiki na ni undu wa inclusivity yakwa kumeno ni andu amuhiriga rugongori. Ukanominate tomwe wa arugamirerio hiki. Yes. Ukare no nginya mbeca cia kucia nguo. Kana ugatio measurement. Uthie habundi uthimwa. Yes. Measurement icio cikio na ke na thimu na bawa. Wakinya muthenya wa guthie metunguma ni aciari makona mbeca iria cio ti nyingi. Ni wagi naguo wari munene. Ni waneana guo ngari-ini with instruction, standing instruction. No kenderio guoya utahana ukaneanwo bathi-ini ya Nairobi. Yes. Nyawira Serina. Yes. Tugaga gwitu kana eburia kanau kana mwejoyo kana mwejoyo na kayoti cia ira icio ne cia tene. Ukare no Calypso Laina. Yes. Ikagale kamba kuheo an entire brief. It was a briefing session. Yes. Mwana uyu urona haha. Etago Joy Flebu. Joy Flebu gwari. Kugirwo ni my sister wita Carolina. Carolina Jerry na Aliumo Makadara. Mwana uyu wakinya country fathi Masako urererie nduka ya muhia umuikereria akoni ya guikia iguru na nikandike hau kwa Joram umuikereria hau hamuhia gikantura nyitana acokera uguo ndaigu amukoro ndanyita itwaga auga tawo Yaji araiwa hamuhia sawa country fathi riu mwana ukundihia atia no menye ni mwana aici turarihia ta ndatu Nairobi ni tene aici turarihia ta ndatu Nairobi mundu muima mwana ni ukumurihira 30 murihi 15 arugame kinyambao ni mukuru mukuru kinyambao ni to wirocio yakora moja cio ngomorora takihigi yakwa kagwa ni sawa kebesa ciake baoni ni weo. Yes. Ya karatathi. Yes. That is the first time you have ever been on a journey by yourself. Jawalo karite yanyu. Yes. Why toka factory ya kahwari ukamenya riu niwehera mihiri wake. How no wajagire ukugia na riri the spirit of uncertainty nugu againe iguaga zero ni manyita ombe gwatewa wanagwa githingithia kihano horo andu mathitiro migwate makirutwo nguo agiteo kahwa-ini nginya ciana cianyu your brothers and sisters mae kuiga mahoya-ini uneani wo biwoike uthi Nairobi we wika nga wateragira laini haria ngari yego nyawe kaingira rami bas hau riu no watuikaga tambe ya guthona kihato. That is why you would resign to fate
Riu mwe farasi ya macinani. Yes. Ukamenya riu mwe nginya nja wa division yanyu. Yes. Riu we kuma hau na ndumenyaga bara ya guthie ku na guthie ku. Yes. Ya nyita rami. Yes. Na to ni utumirwo King'ori ni nyuku ari. Ukamba ukauga atiri. Indo ici cirarehwo ndirica-inĩ ri. Rugongo cieku. Ningiuma mwembe-inĩ ngure maembe. Mana. No. Mugathie. You see, you have never been to Nairobi. Riu hari ona nyumba ta ciingi hari. Ukoria cio wikarite nake. Tekinye Nairobi. Orera tu kuraihu. Kuraihu kuni maragwa. You have never seen so many stone houses. Na bara irago mana cia rami. Na ngari rahituka no. Ona wagikaga ya mutakire mwahitukana na ngari be. Ever in your entire life. Kwate weigwa mwana wa raini ya theini wa yeru. And you know kids, their cargo compartment yiga waku na dereva getha maririkano ndangeigwo thutha afana ria conductor ria kurigandirwo na haya wacha kirori. You have never seen so much traffic. Wakiro wona miti ni anyi hari joka cia ingiha ukoria ringi aniko tukinyete Masako ni gukoma we woririo horere twe kuraihu guku ni Saba ni Saba ni ukuigwo ni kina we ire guo guo we moru kauga bado horere na boke irigo Nairobi ya darume boke irigo yale bye mo acho mana we gagaro rugama leo jora dia ma thuiti ngera ke mwana ke bethuiti nigetha thukire muno na njwire ngaragu o ti undu ngene ngaragu ria mo thuiti ucio ni ngukwira tu akinya Nairobi uraumira ku Masako ni ngukwira ndio mirakuo atugire wa kwao Kameme Saki riu we ni wetagwo atia George Muturi no atuite muru wa nyina okay ya agwite papa munini ona la kuona kihorere ni ori woka Nairobi ringi asa yorere ona ningi ukaria mbere na makete uguo ona imwe oka kwira mi ni ndokire bare no ya moram ndokire Nairobi rifarori motito they would exaggerate mukona madhafari yera yigide. You have never been on such a long journey. You see, don't get to estimate mweha. Yes. Na murathi nginya ha. Yes. Ni urugamire ni unogire. Yes. Uyireirwo haria injini ni uhiuheirwo. Hayo hata kindu kingi. We boira. Riu ni mumire riu kwanyu kuro menyerete heho. Yes. Riu ni muoko rugari-ini. Ni ucokie riu wakinya riu kuigua tonu watoro ni ngari mo riu niraigua nginya gutahika. You know kids no longer do that stuff. Ona akerago aigua gutahika uge ni wona woyora greenhorn aigua gutahika wekacha uge woka fajiru wakinya keno kona mama this must be the famous na lobby. Kumbe you are halfway. Pero nende twe nuthu nawe George na baba go muturiti mundu wa kimako guo ni warahuke ugacoka riu ugagia what do you call this some solace wona mana na thitono igua mama gua kiari horo wa Delmonte yes hedi kwa mana nathi hedi eto Kenya Canas
Okona, yeah. We are well on. We are on course. We are on the right longitude. Yes. We are on the proper latitude. No, do the why imagine the manadi mau. Where Maki was on a mama go with the Yamaya Nakamuda Kariakani. You cannot do the why imagine there could be so many. We are not don't want to put attention in and you have never could my irrigation. You cannot fathom. You have never seen that. Kwaje ukaje kuona ore munathi mukite no gwo gari ratu ikajero na sophisticated yes koko na handu andikitwo karibu Thika Broadways. From there, you have no idea. Okay, we are today. How whatever Nairobi will look like where I come. Because you on the imagination ya kudege kuila Nairobi hana ati. Aiko kuule ti Nairobi. Oh, kulia ndele fari tutuala. Ya tutuala. Ni waikia Nairobi hau no amaka pio. Kwaja we haria eta orifa side. Yes. Eki ara ini ngetha yukira kamu kuoji. Eiteke. Dole wona ado aigioguo marathi na maguru. Ado maigehe, gari cigehe, yes. Nyumba cigehe. Yes. Wakinywa hau. Kagare kauga. Wanake acio akwa muturi. Kwa mecaki. Umana akonia gaku. Hey, you look like a raccoon. No, umire kwendoro. Wala kamwewe kacha. Kamwewe kuro. Ndio ina tu yana idia cia kihenjo. Kumana akoria yako. Moya. Woi. Ero kege akwa nyuwe. Kuiro ni tata wewe tao Carolina. Agacothia gatirisha. Mundu kare muturi. Ai muturi ni ore oka Nairobi. Yoke. Oka. Kara hau. Kaboka muthota wa Babito. Kana Mirida. Hindi ogegete. Ugegete. You duraima. Where do wona duka ina stock ogethemba kiu. Iragurwo nginya ni arare mugukwareria ni uria busy ni uria na traffic. Na amazimu mwita mugunda. Amwenderia roiko cube. Na radio thikagereria radio. Yes. Na kwena thitima. Ni ndio na bathi ya Nyamira ya Githumo kundu wigua na mama guo murethi. Nago mama jongoro feinde. Ndio oi. Ukitha na kauda wasimitheirio. Kauda wasimitheirio muru Wanyu kwarua ndugecokio nawe. No. Nazi ro adu aziru moka aire bakiu. They all nyama kema ndika mukoji. Magete mesie. Jiro na ruai. Mekoiko jiro ruai. Na getengera. Na kamete kona. Nori. Irere. TikTok yako ra oriko. No, the vibe in the kitchen was sweeter than TikTok. You see? Kitchen time stories. Yes. You see, nigga, that more distract hakiri. Na kuona hiyo nesi kariri. You would have animated stories.
ngano jagamo no yes mugicokanagiriria ngo gutungania guo and no ciana cio citiarĩ nini hĩndĩ ĩyo andũ nĩ magĩaga ciana wega yes there were designated sitting positions for everyone nema ĩyo mũndũ na position yake yes riko na ũrĩa amenyagwo nĩ aturũkaga na ihenya rĩ ndakuagĩrĩria mwaki kagwe riko Nwakira uguo okirio na ruhi. Yo urenda kugwa riko. Rehere hathara. Kwenda wewe. Amba umera kuhurwo neyo. Ndore tore ona kanya ukarugamite mwaki kaikarete hu mwaki ne bedwe ni gacungaga. Riu ona we no anyita ne kamucungo kau ne koruga. No, the vibe was nice. No review origanero. Yes. Origanero maitugue in the caucus. Yes. Ugwete kiugo gitari na Jesu. Yeah. Wabe ohihorwo muiko. Yes. No although muiko ina gima. Dafu sejino adafu adoge sonoka sigo icio toke gucigwa guku na no yondo wahura uga produce ginya aria makwonirie kiugo kiu urutete mitugo yo kube yewe ndiroria osaga ndibira kiruma sega ni thoguo Thietoro. That is how you would forfeit your supper. Yes. Riu akora tutu nini ri ni akuagiriria riu mami wanyu. Ona ithonga ngima ko kamunyitireire. Na hare gite specific ke mami wanyu. Ina kiu gite ikaragirwo. Yes. Gite kia maitugu ne kia maitugu riko. Ne kia nyukwa. Inyu mwana cia. Na cianyu. Na cianyu. Me fomu. Na muno ri. We go in sets of twos. Na heo leo giaji kuigua gatoro muru wanyu kwa kana mwana wanyu kwa muikaretie nake ri agokira unannounced gateka ukeo yagata sisu aya guturorania yuzi ite yori sitiare eto centrifugo kana pivot yacio ri yari maguru maku na ogwati ogiokire ogiathire na thutha tondu riu you will go kana namwe na arabu yoje na mariko mari yes ona float even no you know munakanyanga tu dunia unaona float even ugo na gitiona gikiega ri haria kirangithitio ri is not an even surface ina ni warakara muno withambite maguru no kaheo ruku kinye ri ari kama ni matikoreire gukinya ruku ai fogo ina ngimenya ku mundu ni arangaga ruku ni bakora tari na thondwe arabu ruku ru arangari ndoi na tari you will tiptoe wakinyorere wike na weigirire awerekie patani oyegeze ndutu withambite maguru urangite ruku muru wanyu kwara muikaranitie nake ri okire unceremoniously ukoboba ni warange na we mathabu magwithamba ni ukurikie yes anweri kori mariko mateneri ona sewage system yari okuurika to mai maitawo waste pipe re nikukunyiwa na dunia Kaya mwaka gatagira mai bafu froine frotrap. You see there was a part and it was always towards the left hari ya mwisho hati yakora okidu how no hami jegi no rikoria re TikTok it was a sensation story itahana yes na yuko how no awonagira mundu yes your sister aronete magicera na mwanake yes akarehe in the caucus yes kamura jabi we
na ni amenyaga mugambo wake ku amplify na ku reduce na to cia uikara riko ri ndanagirira ni uhoro no njire thoguo we ni kimuro ria kigwika we kirwa me chapi kaigwa ne kaigwa ringi gona ne kaigwa ringi kana jigwe chapi ne kaigwa ringi asa mami ari na mbere guthoka ngima na kuwa waru niona nikirago kingiaga ni atikona wira wake murarugamana nake mukira na atia ni kira araigite ajite ni akutekeria ng'ombe ona ni ruaga ni ndirarugama mucenji uyu aigua horo ucio ri no rikona rio ri na icio gathirira hau until when it is repeated now it will go to the Supreme Court kuria no ri niguo kaheho mieri no ya mworia nyoni and what have you na gathano kana tari guo kuraura yes wakora thoguo ri si mweri ko thoguo korwo haria kameme-ini gake kuria sitting yes of course listening to nothing pretending is really understanding pretending to be a king and I don't understand aduria mai na mawandu teneri akia radio ni akira mawandu yes making a statement he's just playing a role no wakinya handu gathano gakanyitana wega gukaheha thoguo ri radio ndiri mahiga ao ye kaenda ciothe cia GlaxoSmithKline cia KBL bica ciake cio hiki iria curĩtie kũu anoga na nĩ ũgonirwo nĩ heho ũkaiguoria o angeci ũguo no gagũtararĩ o mũthĩ ici abatha Carol cĩ ndĩ mũhũtu nĩkũria kaĩ gũtararĩo au andũ mararĩre gũkũ itigete itharũka rĩmwe no ndũma reke ikue ni akinya handu akona nake ri he's not a polar bear ni aheire biu na irio nĩ cikarire ndathiĩ toro agethana wajau ukara guku yara gĩtĩ gĩkĩ gĩtĩ kĩho gĩa kũnjagwo ũguo ĩkana tarĩ it's like you know ĩgakũnjwo ndiĩ gĩetagwo atĩa ũguo gĩetagwo gĩtĩ kĩonene kĩu akĩrota na mbakwa tanjwera gatĩ gakwa twale riko gĩtĩ nĩkĩo kĩambaya gũka getha muheo warning mutige mihahe tari naje na misene mutige misene the CNC is reportedly coming is airborne no mukoro event ya deputy president mukoro is now airborne yes etikia bauka na majao nio haria keigagwo na keigagwo muno ria ndogo etathia koragwo ndogo ni mwamba ko displace wo gĩtĩ gĩoka rĩ yes mugakemenya the king is about to climb down yes to his subjects yes and you would move an entire side timorigania na thoguo ni muthi mwena umwe nyo mwena uikagio sumai thura kuitindĩkĩrĩrio kona ĩmwe muthamaki eikarie na space mukona aina mano ivirago yothe ya riko no mwako ngeina ukacungire ndangĩmwĩra nĩ heho araigua agaikara hau ũkona acokeria rũkũ na mbakora na rĩu namenya ingĩrarĩ story iria muma nacio nĩ ciamba ciarengeka yes yokwa kamba gateng'erera kagwacĩ gaikio kĩ mwaki so that he can snack before meal no he would kill the vibe completely no ni atũma gũkirwo ki mũno yes mũkarorana okaitara rĩrĩ rĩtarĩ ngu you try to bring a story no ni aga comments na likes
Because it is originating from the state. From the authority that does not address you like that. Ole mwakinya handu ukajia kuyohoro omwe kuwa mwati wa ule na mami wai Maria story. Yes. Walili kanania batuko mama wanakena oiretu. Yes. There should have been cameras those days. Na neri ikora lezia korota othe lini wa mwaki ucio muraruga naguo. Edi. Yes. Tona kanyitira kia ukari o ceremony ukaura one dog. Na rugo rukaigirira mianya-ini gakahora. Aria. Eke utogire oguo. Nego ciure iruo. Ciikuragirwo mwiko. Ona mundu watinda guku niwe toyo twatinda mugunda. Munane akahurwo stopper. Uhoro ucio akamba utigana naguo coro hau ni amba guthwo ki hat-trick. Tunganie si kati komania wina thenya. Ekire thenya. Yeah. Oh, ni ahie coro. Agikoma atarite gukira inyanya. Kora udogo. Ali garigiro. What do you call those bananas you would roast? There's a type. Ya roast out. Yes. Ka udogo derole mwe. Leo dia modoka wega muno. I think ni ada. Garigiro. Wori gaka. Snack. Akoya. Kenyo ni last born. Ka. He's snacking. Aya gino mweterere. Aya giri. You are from the Holocaust. You can wait. Kedio ne duma cia kego imurakireria. Yes. I tell you, those who are from those ages know that the kitchen was sweeter than TikTok. Very sweet. Either Makimawasha. Nakumbuka yaliyodwele. Silisoambiwa sivite. Na ambaye ningavana zaza kwa kule majagu wa vinandeti. You see, eternally. Of course, kuri arogo ne kwa advance muno. Atwana horo cio. There are some commodities you will find just across your house. Matura ni marahukite, especially the last like 2 decades. Yes. Matura ni marahukite in a big way. Negua. Una ugithi gutu ye ogithunguri ni ukugura type C charger. Yes. Hau. Ginya ihigare ya thimu. Wega hau buroti. Teneri. Haido imwe mwathiangaga. You see what used to happen? Wakoraga ona rigu kirio thoko. No hindi thoko riu ni cia koragwo riu cie concentrate andu ainge makiria. Waigua muthenya wage athi. Yes. Na ndireciria mithenya yage athi yasetagwo ni the then local authorities. Yes. Ugakora mungetho fulani muthenya wage athi ni rina. Yes. Mungetho ucio ngi muthenya wage athi ni rina. Yes. I think it was an economic structure of sorts. Maka balance out. Na thoko kukire kire ari popular nakio. Riu ni kwari giathi ukamenya ungienda ngoima njega. Giathi giacio gikoro muthithi muthenya muna. Yes. Kana agakira. Yeah. Akira was very popular and muthithi kutagwa chakula mukuru-ini. Gakindo na Gasharage. Yes. Even today Gasharage is a very busy town on market day. Oh yes. Ine. Riu ni wakoraga riri. Yokuari. Todo athuri matiatu magwa. Abana. Komau ni hinya muno. You see the modern day fathers ni tumikaga. Taru tumo ukino kogere supo gure kena. Ukiona ukena matumbi. Even some of us even buy vegetables. Mafafa mai totira hivi. Abana no. Wete dania na gitunguru na hoho. In fact ni agiatekire offense gutumwo. Ona ni agiokire adiro na nyweka kamoni asiri. Ni agiarutire bara. Mundu menyeni.
Kamoja gete atia. Kamoko jaga, who are you? Damn you. Better not them you sit no. Tu kore mudhuri watu kila moka kana kiwe no rare occasions ne nyama. Ina muthenya uria thoguo kana nyama umenye kanyamu modo kanyamu modo na no mure mutahiria mutanacitwa riparian mutanacitwa Pacific ile na itana tukanio na matharu sasa sema ina vegetation ile na indo cia mugunda ni muru wira tu wake maria na kihinganda giake na kanyau ni mona kanyau kena no kanyau ri I think it was trust issues akaparole kana nyau ni kuria Otiga kone kumuroga burenda kumuroga. Otiga kwenda kumuhurukia na bonavi. No, all those days kwena boom ri. Niagi kohoragira nyokwa kanyamu. Akimwa ita iswa mange. Aba kuigira na theini. Ni mwamenyaga. Amajaria. Do kena goko uretekira ku. Bara mwanyo igira akauma immediately. Ukamenya ni akujuriro. Yes, stress ni arekereria. Ukamenya mugao wa kifedha. Umeanza kutriko. Yes. Nake mami wanyu ni amenya wega this hand to mouth ya ritiro ya hauri is not sustainable. Riu ni mwabangagwo mwita batuni muthenya wa giathi ria mugathie riu gakira. Yes. Muthenya wa thoko. Wika souping ya wholesale. Na mutia kuwa watu muone bururi. You are actually courier. Nyumwe courier services. Goods in transit. Nyokuwa ndamukuwa ati mukone warie wa bururi na mumenye kundu kungi. Inywe mwevuzo mahewa. Mwekuwa muri akuinga ki murigo. Kazi yenu ni kubeba. Ona nwamenya andu magithie iathi. Ona mahetukite he ndu gakunia gakuja wakana ngobia. Iga kunde ko wega gatiga iteindo. Yes. Akaina manio. Riu mweno mwe wa left kana wa right ri. Yes. Gakujo gakahana hood. Gakahana hood. And sometimes it used to look like a drip, you know what I mean? Yes. Kwanza wako na mami wa ori ena gakunia gatheru ni gakuja na gakoho na ruri ila rurigi ukamenya kau ni ka mutu. Wae mwakinyagia thi the items kaji ya kuoywo itunguru ki mugacoka mugathi riu haria ha wholesale mugetia beru ya mutu thiko ici ti family nyingi iguraga bufa ngima ya mutu. Yes. The families were large. No, idio na wandu ni mage ya ciana thiko ici tira ithio tau bufa ni gwa kwengereyo mukani nari. Yes. And as if that is not enough. Mwagura buffet nori. Ni mwamenya wega iyo ni chesa. Tono muregera githei mutheithie gakunia karia pa. Mugioka guku giathi giki kirene to ni kuri githeire. Yes. Ni mugukite na irio nyumu muhiriga wa bebe. Yes. Mutheithie ciago process cite ukonyorwo grade namba kenda ricio nicio main gimere murerugaga ri ni wekira ikombe ta 8 cia wa githii cia grade kenda mwekira igire cia chesa nigetha eithirane na muonete yacenjia rangi hanini. It was a psychological appeal to feeding habits. So na yagethei iyo ikari rimwe ni ikaragira andu na ni atengeragia nyeni na ni yari text ya nyumu. Yes, kwaja egiararire yana pira iga echeso na wa bufa. Yes. Bufa no ne gothie meri iga no na it will be used sparingly.
Na the only person who na mandate ya kumegaya Yes. ni maitoguo. Yes. On very few occasions, Yes. aya kwena muiretu mugima kidogo. Muiretu riu urehokerwo riko. Yes. Ni adelegitaga mandate iyo. Yes. Ari muiretu wake especially my first bonds. Yes. Akona riu ni akinyete handu no hote guthima aigananie. Ni akuota kuiganania atekuingihia chesa. Yes. No, tena wa substitute na ogani. Wewe ya the mweku acia maitoguo. Yes. Mukaura riu maguta magathuku. Kana kimbo. Kana joma. Yes. Maguta metagwo joma. Iratire. Ngimekinyagiria cowboy. Wewe. Kabage sesa. Cowboy. Na iria nturi. Bagweta ki. Iria nturi ndigwĩcia nĩ yaritĩragwo rũgongo. Acha. No. Iyo twamĩona ũgũkia matawa. Gwitũ roko 19 ndiĩ ndacemania nayo. Ona niĩ rĩ, ũnini no wako tondu twethiaga ĩchagi mũno rĩ, ndiĩ handũ ndona iria ntũ. Ona andũ rũgongo mameta andũ nĩ rĩu marugaga na maguta ma maĩ. They would not perform. Nĩ mũgũre njoma. Na njoma ĩno rĩ, nĩ kwĩrĩga gũthĩnjwo kwanyu. Kwa neighbor mũkĩhotherwo maguta ma ngarango. Rĩu ma ngarango nĩ mũmĩini, njoma nĩ chesa. Gira kwanyu kaigua kũnungĩte nyama. Kamenya hey. Kaigua change umuthi. Okay, gira kumbe nĩ maguta ma ngarango. Kamingĩrie kajoma Chakani. Kana gatire Nĩ maguta ma ngarango kwanja mekirwo gĩtũngũrũ gĩkĩ kĩa gĩkĩ bulb onion the other one. Kĩa mahuti. Kĩa mahuti. Nĩ mamundaga. Na maguta ma thikũ ici matimundaga. Acha. Tene maigua. Kuneka. Tondu ũngĩahũrire maĩ. Maguta mothe morera kĩ? Kora mũkiuma gĩathĩ. Ona mũtitikĩte. Mwahana makũmbĩ ma mũgithi wa SGR. Wakago. Alikana na kumeo motivation ya the walk. Nyukwania muguragira, what do you call these sweet bananas? Kamwaho kamwaga tungae. Mwaho irigo. Ona ta energy levels yaku cia thithi. Ugathecio igima. Akuboost. Ugakĩambata kĩrĩma ta bedboard. Kama bagire mata munywa mai. And you know, kids of now, then we are strong. No, mwagĩthiaga gĩathĩ kũndũ kũraihu biũ magũrũ. Na ici athũ ita wakwa na Wangari na Mbũrũ-rĩ. Ũngĩmaigĩrĩra mũrigo ta ũcio nĩ mahoma. No, in fact ona no akiucĩrwo rĩrĩ. Child labor. Yes. Yatiriri, he ũndũ waheo ikũnia rĩa waru. Ũkarithathaũra nginya ũndũ rĩkuharũka mũtwe ta ngũbia. No gathiĩ ũkĩrĩthikagĩrĩria. Yes. Rĩtikohoke ningĩ waru wanyu ũitĩke. Tondũ waru ũngĩoka. Nĩguo nĩ wamwe stop over. You know, our zones are naturally healing. Rĩu waru ũngĩohokire. Ano ona andũ kũrĩa. Reke tũmũnyitĩra. Ona gũthiĩte na nĩ wateng'eraga. Rĩu no nginya ũngĩathire ũgĩthikagĩrĩria mũrigo waku. Yes. Tondũ waku ũngĩohoka maitũgu aiga mũrigo thĩ nĩ akwamba kũndiru nawe. Yes. Na nĩ ũkwarĩ kĩndũ gĩtagwo weather factors. Nĩona mwĩna bufa ya mũtu na wa gĩthĩi. Kũngĩaurire nĩ mwatithagia. Nĩ mũkũingĩra mũciĩ mwambe mũhoe hakwĩũ. Ona mũtioragio kĩũria we wĩna mũtu tonya. Ndũkaurithĩrie mũtu. Tonya thĩinĩ we wĩna mũtu. I tell you, we are from the struggle. We are from the struggle.